Ole voin hi April nili sang hi som nile paruk inrin ni ania ai tuna hian Redeem Hospital a kanoma saita gangin kanu hi cancer chikong cancer wangin maniloka hemania chemowala azog lo de le ka Redeem Hospital re ganan sukhachu chuka athok tu ten fel maya Dr. Angayate Dr. Maru atate Dr. Jenny tele Dr. Navina medicine specialist lo oman fel maya security pon fela an polite ani tin lahi an pharmacy an dam doidor khania casualty ania tichuan kan fangthok thung la khelo inom takin hey emergency kan ti casualty kha anita tahian reception alo oma ela hian doctor room oma ultrasound room oma consultation 1 oma 2 omboka chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme kan ti hi kanu thian an man thei ve wangin kan zang khai ema ke ngai point ka lo cover photo kan channel Mizo official channel a that ziate ti tak mai hian tin atakatong tu kan ni velo wang khang kalau khiat puilu tuk lo zo ka amaro chu ataka kan anton che hian max that zia ta ka muing ka khria kalom tak zet ani ela hian hei help desk ani paba ka thi sente po la hian alak thei boka anoela ma khuan wat ni aloma tin chauka omboka tin laptop oma tin cabin pakhat omboka kanu hi general wa ta tangin cabin number 2 amin son saklau maya kan lom tak zeta an fel le ani social to hello cabin Redeem Hospital doctor tele nurse te hi abikin nurse te yan latlei rol hlom katia an polite mema doctor tu soilowa leng dita sela atu po mahin fel vek mai ni kan mong ko nei cabin kan om na kanu te om na cabin bula hian nei kadinga hemi kong ka ko helai phei hi api lokso pachunga University College kan ti kha ania chuan helam hi Bethlehem veng thlang pan pheina kha ani boka helai hian account section lo oma tin naw piang tan register birth and date boka chuan helai hian cabin number 1 le semi cabin te cabin 2 tele office elahi office ania ai kanu omna chu nia cabin 2 hi chuan ai semi cabin ania PME cabin number 1 ania damdoi na hian lom ve photo ai pian taka nurse fel le thoktu te feli kan la tong lo ani an mani hi soyang khan golden card kan nei ni chuan Empanel Hospital an mi wangin osam takin sumle pai seng lem lowina lu chot theya thingtla mi har sa te ta na tha mai ni chu wangin pan tu pon tam renga thok tu ten lo fil wang te pon ni theyanga tin Empanel Hospital an ni wang te po ani bok mai theye e voina kan suak do na ru ma kan lut velo kang e lại hiền cần đâm lầu chữ mua hay nó hạt vung tạo mẹ cần làm véo anh hiền ao cần nu anh ấy hay cần nu anh ấy hay anh pa anh ấy hay lại hi cần nu về thâu cần nu unia cần nu tiếc cầu mấy thuyền cần nia liền là lâu rỉa bui bốc à cần lồm đấy em mà chú các thuyền tên nị pía là mà unao ang mình en tu tên nị doctor ang ngày lệ Dr. Maru ata kan cabin nom mane hi kanu cabin nom mane hi kai ma awang te pon yang amin free top ani sumtam tak sen ngai ni kar khat don dam doi na kan om chungin ti hian Redeem Hospital doctor tele nurse ten dua takin minen kola kan lom tak zet ani Dr. Angayate Pumaru atate Dr. Jenny te Dr. Navina te tin nurse le thok tu dang zong in min ngai sakna kan loma kanu dam lo ron ko tu zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soya sumle pai mirong kan tu te
har san kan to chi hian thian tha an lang training ka hria atakin hring nun hi kanu dam lo train ka mu chuakin ka hria thian tha hlu zual bi ka ngai tur hi chu ka chiang ta viau win ka hria ani chu wangin e kanun dam loina anom chia min lom pui tu te hainga mo hlotlin na kan chan ni te lim ni ata chu min lom pui tu chunom mai thina an lom pung mai thin ma se har san mangan na mi hringin kan to che hian thian tha le enge thian du kan ti chun lo lang mai thina ni a ei to pa doctor a ngai ate doctor maru ata ten khai cabin man chu kan lo free kan lo tum venge an ti mau mai sia pathian khongai na kanu kaltlang kan don zo zai ro pui kan ti tak zet ani an staff te in fel em ringot mai ni an nui sang thea eng po kan hriat lo han zo ti la min chang reng thei ani an mel po thatlawin ka hria hei an uniform te point me em mai a amalok hian Dr. Sam da lagan lo admit to a ani po dua takin an enkol ve pokan hei rei lo te kan suak thei do na kan chungan in pek na zong a Redeem Hospital chunga lom thu kan soya kan ka fak der lo wa ka thinlung tak ka soya ni chu wang chuan thingtlang lama tanga Redeem Hospital Golden Card nei si Civil Hospital te le Dutlang Hospital ti te ZMC te pan thei loin amani poin elaya mun ma nuam em mai thok tu te fel box si po hi pan chan tla ka tling ka hria mi hring kan in ngai sak na hian min ti dam song thin ani chu wangin Redeem Hospital doctor tele staff te an fel na te an ril ru that na te hian ke chu min em maya engang po ni se ang khatin min en vek thei te limel pusang maya kan zo na te har san na kan to te minan dong song thin te le min en kol thin a hian alomom ka ti tak zet ani chuan soeng khan helai bi ka hi casualty chum chi kha ni a cabin number 1 le 2 ba ka hian semi cabin A le B C D a om boka area man hi cabin number 1 hi sang ni ania cabin number 2 sang khazaria ania semi cabin ni chu kalau khrechiang chi to lawa empo ni sela apan man hla kan tia har sat na te in lo tok ve palani chuan ron kal ro in chir ka ring lo an fel ani tok mai soiwak ngai na po ka khelo hei tian an chunga tangin ka chuk thla ai anuaya kalut thalenga ei hi and pharmacy ka ti to kha hela hian lo oma fel em ai boi tak chung poin polai takin milo chon thei zel ta hi Redeem Hospital lut na ning ka hria chu wangin lom tu soina ni pa formin voina hian kan vlog ve lo thei lova alom tak zet ani anin pek na zong a Redeem Hospital ne alom thu kan soi ani chuan po ni kan chuak lo kanga helayan balcony lo oma casualty pon chi kan hela hian European commode toilet a oma apia lampang ho so lai lo lang te so Assam Rifle lo om na kha ani a tin Falkland East ti te zema bok ti kan tiang chi thuam pui ti te po lang chiang em mai tin Bethlehem te po lang chiang ai helai lo hring dup mai hi Pachung University College kan ti Mizorama college thapol tak university thapol tak kan tiang chi kha ani a lai mun kan thalai rual nakin lo ka kan ram ro hlu tur te anzir mup rengani ngon nei tha em ta hian he Redeem Hospital hi avong dining ka hria alomom tak zet ani ti kha voina hian kan soi ve zuai du ani in zawai chunga lom thu ka soya